Ajmo Hrvatska! Napokon je došao je taj dan. Došao je dan za tekmicu, našu prvu na svjetskom prvenstvu i možda i najbitniju za Hrvatsku trenutno u grupnoj fazi, a to je ona protiv Engleske, naše čuvene Engleske. Svako malo se susrećemo sa njima, nikako da pobjegnemo od Engleza, ali nema veze, tu smo da se mi poigramo s njima. Očekujem odličnu utakmicu, tešku utakmicu, ali prednost dajem naravno Hrvatskoj, nama. Iskreno uvjerena sam da ćemo ovu tekmu pobijediti, kao što smo to učinili i davne 2018. godine isto na svjetskom prvenstvu. Ok, oni su nama vratili na Euro 2021. ali neka im je. Fučka šta je Euro, ajde nema veze. Bitno da mi na svjetskom opet napravimo promjenu, opet da se vratimo u sami vrh, jer svako malo nas podcjenjuju, tu smo da im pokažemo ko je tata igre, ko je glavni u nogometu, jer realno 3 medalje na svjetskim prvenstvima u tako malo godina i za tako malu državu, sorry. Mislim da pokazujemo svima da smo s razlogom ovdje, da smo s razlogom u vrhu i ne treba nas nitko podcjenjivati, ali dobro, neka oni nas samo podcjenjuju, mi ćemo svima njima pokazati ko je glavni i to je to. I tako ćemo igrati. Uglavnom nekako očekujem da će Dalić krenut sa sljedećom postavom. Znači Livaković naravno na golu, lijevo Perki, sredina Joško, Vušković Šutalo i onda imamo desno Stanišića. Ispred njih očekujem da će biti naravno naši stari znalci, naše iskusnjare, a to su Mateo Kovačić i Luka Modrić. Također imam neki osjećaj da bi mogao s njima zajedno zaigrati i Petar Sučić. On će tu sa svojom mladosti i sa svojom brzinom malo unijeti drukčiju motoriku igre, ja se nadam, i definitivno će nam pojačati taj vezni red. A ispred njih trojce, iskreno, mislim da bi mogao biti Baturina. Ok, tu je glavna dilema da li Kramarić iskusnjara ili ćemo ići više na Baturinu koji je evo stvarno u komu igra fenomenalnu sezonu. Ne znam, to je naravno na Daliću, ali nekako ja prednost dajem Baturini ispred njih. E sad, ko nam naravno preostaje? Preostaje nam glavna špica, a ja bi tu možda prednost dala više Budimiru, ali nešto se u zadnje vrijeme spominje i Musa. Ok, koji god da bude, pokazali su dečki da imaju kvalitete, da mogu, najbitnije je da su na pravom mjestu u pravom trenutku, što Hrvatska zasigurno treba, jer iskreno očekujem da će glavnu ulogu imati Ivan Perišić. Zašto? Znači u svakoj utakmici on mi se nekako najviše istaknuo. Definitivno je čovjek koji može trčati čovječe gore, dolje, napred, nazad, konstantno. Znači Perišić cijelo vrijeme radi, cijelo vrijeme trči i baš je ono velika ikona u ovim pripremnim tekmama, po meni se istaknuo kao možda i najbolji igrač. Znači definitivno zaslužuje svoje mjesto prvih 11 i mi bez Perišića jednostavno, ne znam, ne mogu zamisliti Hrvatsku bez Perišića. Evo, tako da nadam se da će ga zdravlje poslužiti i da će on nama opet biti u vrhunskoj formi kao što je to i navikao. I očekujem da ćemo dosta šansi stvarati zapravo s te njegove strane. Znači, vidjelo se protiv Slovenije koliko puta je Perišić prolazio, driblao, koliko je unutra išao na ubačaje i sve. I definitivno tu treba biti jedan Musa i jedan Budimir koji će dočekati svaku tu loptu na glavu ili bilo kaj drugo. Može noga, naravno, uvijek je noga bolja solucija jer je jači udarac nego s glavom, ali kaj god, mislim da je to neka udarna taktika koju bi mogao staviti Dalić i definitivno podržavam to. Čini mi se dosta dobro jer iskreno nama to i treba protiv Engleza. Englezi su brzi. Ove godine nisu čak primili niti jedan gol u kvalifikacijama i svaka čast. Inače, Englezi su uvijek ono lila. Malo igra je dobro, malo ne, pa ono, nikad ne znaš kaj očekivati od njih. Ali evo, ove godine su mene uvjerili da ove godine igraju baš nogomet, ajmo reći. Tako da definitivno to jako dobro izgleda pod Tuhelom. A oni koji momčad imaju čoveče, ali evo moram skomentirati. Znači, iza imaju Pickforda na golu. Onda pretpostavljam da će biti bekovi Reece James i O'Reilly. Stoperi sa njima pretpostavljam da će biti
Stones ili možda Gay zajedno sa Konsom iz Aston Ville, a onda ispred njih ide vezni red koji je onak isto brutalan, a to je Rice, Anderson i ispred njih Bellingham, a onda naravno imate krila kao što su Saka, Gordon i naravno špica, gospodin Harry Kane, koji ove sezone ubija kako igra, po meni možda i Ballon d'Or, sve ovisi kako će Engleska odigrat možda na svjetskom, jer ima on sad tu u sebe i Olisa, bome i Mbappéa, kako je započeo svjetsko prvenstvo, ne bi se čudila i da Mbappé bude u užem izboru za zlatnu loptu. Ali definitivno Kane je jedna velika igračina i respekt za tog čovjeka, baš je ono radnik, baš je mašina i definitivno Hrvatska jako treba paziti na Harry Kanea, ali bome i na Gordona, jer kako volim Newcastle, dovoljno znam kako Gordon igra, jer često sam pratila utakmice Newcastle. On tamo igrao zajedno sa Brunom Guimaržem, Joelintonom, Osala, Murphy i ta ekipa. Tako da Gordon je bio jako dobar, jako puno je radio razlike na terenu. Kad god je bio na terenu, radišan je, trči, malo je niže pa ima to nisko težište i jako je nezgodan sa loptom. Kad ju primi, baš je nezgodan. Zna driblat, ima brzinu, ima šut, ima finish. Tako da definitivno ćemo Stanišić na toj strani će morati jako dobro paziti na Gordona, ali opet ne treba ni Saku zanemariti. Možda Saka nije u nekoj top formi, ali treba pripaziti uvijek na Saku, pogotovo na njegove lopte iz kornera, makar možda tu će Rice izvađati, ne znam, ovisi. To znam da u Arsenalu isto malo se oni džoraju, ili Saka ili Rice, ali imaju jako dobre lopte, tako da trebamo se paziti naravno i slobodnih udaraca. Ali mislim da je prvenstveno cilj Hrvatske da umrtvi njihovu igru, jer ajmo biti realni, brži su od nas. Definitivno su brži, ali zato nadam se da će Mateo i Luka preuzeti loptu, sakrit loptu od Engleza, kao što smo to i prije radili. I to je to, ajmo igrat nogomet, jer na taj način mislim da ćemo mi njih dobiti. Imam neki osjećaj da smo psihički u puno jačoj spremi nego što su oni su uvijek po nekim presingom, jer već ne znam koliko godina ništa nisu napravili, evo, osim ajde ovo kad su došli u finale protiv Španjolske, ali kaj im je to značilo kad su tako onak izgubili. I tako da definitivno dajem prenos Hrvatskoj i nekako ja predviđam da će biti 2:0. Da ćemo uspjeti mi na neki način na glavu, na slobodne udarce, na kornere ili kroz kontre da ćemo uspjeti zabiti ta 2 gola. I jako vjerujem u našu obranu, jako vjerujem u Livakovića da će sačuvati clean sheet, jer iskreno mi to možemo. Već smo davnih dana pokazali da možemo igrati s najvećim ekipama na svijetu i mi se ne trebamo nikog bojati. Apsolutno nikog. Neka oni nas i dalje podcjenjuju, neka im je, mi uvijek dokažemo suprotno i to je naš mentalitet, to je ono što Hrvatska ima, a drugi nemaju. Jer mi idemo do kraja i nema predaje, ljudi moji. Ajmo mi Hrvati, nema do nas, ljudi, evo ježim se, jako sam nabrijana na tu utakmicu, jedva čekam tu utakmicu danas. Već vidim da ću se plakat ono ko nikad, jer baš imam jako velika očekivanja i za ovo svjetsko od naših igrača. Znam da pripreme možda nisu bile prebajne, ali iskreno ovo je druga priča, ovo je svjetsko prvenstvo, ovdje nema zezancije, nema opuštanja. I očekujem da će dečki dati maksimum od sebe kako to i treba biti. Ajmo Hrvatska! Idemo! Pozdrav ekipa, vidimo se u idućem videu. Ćao!